Yesu ashimwe cyane bavandimwe mwebwe mukurikira ibiganiro tunyuza hano kuri uyu murongo wa YouTube, mukurikira ijambo ry'Imana. Nongeye kukurarika, nongeye kuguha kaze, ndakubashe cyane ku mwanya uduha kandi nawe ukugirira umumaro. Imana iguha umugisha. Nifuje ko uyu mugoroba noneho dutaramana nawe, tugataramana kabisa, tugataramana umwanya mutoya. Ariko muri iki gitaramo tugiye gutaramana, turaba tuganira ijambo rivuga ngo dora ahantu washira ubwoba bwawe. Dora ahantu washira ubwoba bwawe. Naho tugiye gushira ho urushinge kabisa. Turaza kwifashisha umurongo uri muri Yobu, ibice 3, umurongo wa 25, uvuga uti ico natinyaga nico cangezeho, kandi canteraga ubwoba nico canjeho. Uyu murongo niwo ndi bukuganirize muri iki gitaramo lelo shelebandoko salegaye. Muri iki gitaramo uyu niwo murongo nkuganirizaho. Uyu munsi nafashe umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana cyane. N'ubuzima bwanje, n'urugendo. Soma Bibiliya n'ibindi bitabo cyane. Senga Imana kenshi ku munsi kabisa. No kuri. Ibimba ndi kukubwira ntabwo ari ukugira ngo mbigusangize. Ni ukugira ngo wumve ko ubuzima bwawe bwahinduka. Ubuzima bwawe bwatahura byinshi, ubuzima bwawe bwamenya byinshi, bikongerwa kubyuzi, nawe ukadusangiza ibindi uzi. Ntabwo ari ukugira ngo tubone subscribers. Hakika yose siyo ntego yanje, nakuambia kweli, ndakubwiza ukuri. Ndifuza ko ijambo ry'Imana n'ibigando tuguha bigira ico bigukorera, bigira ico bikumarira. Kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya ibice 55 umurongo wa 11, haravuga ngo niko ijambo ryanje rizamera, ngo rizashobora gukora ico naritumye, ngo rizashobora gusohoza ibyo nshaka. Ijambo ry'Imana uba wumva riba rigutumweho muvandimwe. Ijambo ry'Imana ubusoma riba rigutumweho. Iri jambo ugiye kumva rigutumweho, urinyuze mu buzima bwawe, Umwuka Wera ari guhishurira. Dutaramane nawe, dutaramane nawe. Kundu muririmbyi w'igiswahili waririmbye aravuga ngo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kuni sahau mimi ingawa akijificha. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Maua yote anayavika, na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na gala. Ndakomeza dutaramane nawe. Mu by'ukuri amaganya, ubwoba bw'ubuzima nibyo bikubuza kubaho ubuzima Imana yakuremeye. Tangubwira iki kintu, nta muntu Imana yaremeye kubabara, nta muntu Imana yaremeye ngo aze kuganyira ku isi, nta muntu Imana yaremeye amaganya n'ubuzima bubutishimiye. Ubwo n'uburiganya wariganijwe kandi ni we wabikoze. Hari ikiganiro waza kuzakireba, nakubwiyemo ijambo rivuga ngo maisha unayoishi leo umeyatengeneza mwenyewe. Ubuzima ubayemo uyu munsi ni wewe wabukoze. Ntabwo ari Imana yabikuremeye, nta nubwo ari Satani yabiguhaye, nta nubwo ari abarozi, nta nubwo ari amapepo, nta nubwo ari ni wewe mwenyewe, ni wowe bwawe. Bibiliya yatubwiye ngo ico Yobu yatinyaga nico camugezeho.
kandi icamuteraga ubwoba nico camujeho. Ibi byose ubona uri kufesinga, uri kunyuramo, nusubiza amaso inyuma urasanga warabigiriraga ubwoba. Nongere nkubwira hakiri kare, nimba hari n'ibindi ugifitiye ubwoba bw'ejo, biraje bikubeho. Reka ubwoba, kuko hari isomo nakoze nanone rivuga ngo imbaraga z'ubwoba. Ndagira ngo sinzi topic ariko riri kuri YouTube. Urasanga ubwoba, ukurikira ubwoba ico arico muri iryo somo urabibona. Dutaramane nawe. Ibitekerezo byawe igihe cyose biba bigutegereje ko ubibwira icyo ushaka kubaco. Niyo mpamvu ari wowe urema ibikubaho. Ibitekerezo byawe bihora bigutegereje ngo ubibwire icyo ushaka kubaco, cyangwa ubibwire uko ushaka ubuzima bwawe bugomba kuba bumeze. Kankomeze. Hari umuririmbyi wavuze ngo ngwino 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 usange Yesu, zana imitwaro yawe uyimuharire. Ngwino 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 usange Yesu, zana imitwaro yawe uyimuharire. Dukomeze dutaramane. Ubwoba niki? Ndakomeza kuvuga ubwoba ukibaza ngo niki. Ubwoba mu buryo spiritual, buriya ubwoba ni umwuka w'ubwoba. Kandi mu isomo naguhaye mbere narakubwiye ngo ubwoba ni igishoro Satani yohereza mu muntu kugira ngo ibyo yamutinyishije bize kumubaho. Kimwe nuko iyo Imana ishaka kukugirira neza, yohereza kwizera mu mutima wawe kugira ngo ibyiza bikuzeho. So iyo wumvise umwuka w'ubwoba uza wihutira kuwuvana mu mutima. Ariko mu buryo bwa siyanse ubwoba ni ibintu byinshi, ariko ndakubwira bumwe. Ubwoba, mbese ndeka nkubwira ubwoba bwo kutinya kuvugira mu ruhame bwitwa glossophobia. Ubu ni ubwoba bwa glossophobia, ni ubwoba glossophobia, ni ubwoba bwo gutinya kuvugira mu ruhame igihe wumva ufite nervousness. Nervousness ni iki? Wasiwasi mu Giswahili. Igihe wumva ufite wasiwasi, ubwo ni ubwoba kandi ni uburwayi, ni indwara yitwa gutyo. Ariko kugira ngo dukomeze wumve neza, umutima wawe reka nkugereranye n'ikintu gishobora kwikorera imitwaro, gishobora kwikorera imizigo myinshi, kuko imitima yacu yikoreye ibintu byinshi cyane. Ibintu byose ubona umutima wawe urabyikoreye. Rero ikibazo, nimba umutima wawe ari ikintu dushobora kugereranya n'ikintu gishobora gutwara ibintu, nanze kubwira ico nita mvuga izina kugira ngo utaza kuvuga ngo umutima na wisi ico kintu, ariko ndawugereranya n'ikintu cyari cyo cyose gishobora gutwarwamwe ibintu biremereye n'ibitaremereye. Ikibazo ngiki niki kintu umutima wawe wikoreye? Nibiye bintu umutima wawe wikorera amasaha 28 kuri 28? Nibika umutima wawe wikorera iminsi 7 ku minsi 7? Ntiwasanga wikoreye amaganya, ntiwasanga wikoreye bwihebe, ntiwasanga wikoreye ubwoba, ntiwasanga wikoreye gushidikanya, ntiwasanga wikoreye amahane, ntiwasanga wikoreye umujinya. Wikorera iki iminsi 7 ku minsi 7? Wisubize. Mwisomo naguhaye topic nayise gute, niryo somo mperutse gushiraho uyu munsi mu gitondo. Uze kurireba, rirakubwira ibintu byinshi cyane. Urasangamo ibintu byinshi cyane biri bigufashe, biza gusa bishaka gusa n'ibi bintu ndi kukwigisha. Ariko niki kintu wirirwa wikoreye umunsi ku munsi?
Ico nakubwira rero, zana ubwoba bwawe ubuhe Yesu. Ndakugira inama mu izina rya Yesu. Wewe wakijijwe ukamenya Yesu nk'umwami n'umukiza, zana ubwoba bwawe kuri Yesu. Zana ubwoba bwawe kuri Yesu. Imana irajwe inshinga no kukunamura. Imana irajwe inshinga no kugukuraho iyo mizigo. Yarayigutuye, none nawe uri mu kugenda uyikoreye. Dutarame. Hari umuririmbyi wavuze ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Iyo mitwaro yarayigutuye, ariko wewe wongeye kuyikorera, n'ubu urayikoreye. N'ubu urayikoreye. Ndakugira inama, reka amaganya yature Yesu. Impamvu ni iyi ngiyi muvandimwe. Imana izi bigukura umutima kurusha ibindi. Niyo mpamvu iguhumuriza muri iri jambo ngiye kukubwira. Imana ibyo bigukuye umutima, Imana ibyo bikubabaje, Imana ibyo bikugoye, irabizi kurusha uko ubizi. Muri Ese ibice 49 umurongo wa 15 wa 16 haravuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye. Icakora bo babasha kubibagirwa, ariko nje sinzakwibagirwa. 16 haravuga ngo dore nguciye mu biganza byanje nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Haleluya, haleluya. Imana, Bibiliya iravuga ngo Yakobo we naguhamagaye mu izina, ndakuzi, naguhamagaye mu izina, naguhamagaye mu izina. Iyi Mana nkubwira, izi zina ryawe, izi zina ryawe. Iyi Mana nkubwira niyo yakuremye, iyi Mana nkubwira niyo yaguhamagaye. Ikibazo ufite, wemeye kuyimenya, wemeye kuyishaka, wemeye kuyiyegereza, wemeye kuba inshuti yayo. Isomo nakubwiraga nakubwiye ngo inyungu zo gukunda Imana. Ibi byose uhayibona wikoreye, gicunguze mwenyewe, urebe urukundo rwawe n'Imana ruhagaze rute. Uze kureba iryo somo risubiremo inshuro nyinshi, uraza gukuramo ikintu gikomeye cyane gishobora guhindura ubuzima bwawe. Imana ni guheza umugisha mwinshi cyane. Mva nkubwira ikintu cy'ingenzi muvandimwe. Sinzi ibibazo urimo, sinzi situation urimo. Hari umuririmbyi w'igiswahili wavuze ngo nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka huku, hayatakuwa manunguniko, nakaa humo nina starehe, ni heri sana milele. Yo nelokoro bandalia sondolokotia kramanda ligaye le proremasi fayigando opetashia julu ulumangine panda akoloko Reba edeligaye. Mana we uhabwe icubahiro. Imana mbabwira yarampamagaye, Imana mbabwira ndayikorera, Imana mbabwira ndayiramya, Imana mbabwira ndayubaha, Imana mbabwira nayihaye icicaro muri njyewe, Imana mbabwira nta buriganya ngirana nayo, Imana mbabwira ntaco mpfa nayo, Imana mbabwira niyo yampagurukije, Imana mbabwira niyo yampamagaye, Imana mbabwira niyo Mana yo kwizerwa. Ikintu cyose kikwizirikaho kikakubuza kugera ku mudendezo uruta uwo wigeze kugira wose, kizane ku birenge by'Imana nzima. Ico kintu kikubuza amahoro wagiraga, ikintu cagukuyeho urukundo wakundaga umugore wawe, ikintu cagukuyeho urukundo wakundaga umugabo wawe, ikintu cakumaza urukundo wakundaga umuryango wawe, ikintu cakuyemo urukundo wakundaga inzu y'Imana, ikintu cagukuyeho urukundo wakundaga abakozi b'Imana,
ikintu cyagukuyeho urukundo rwo gufasha abatishoboye, icyo kizana imbere y'Imana isumba byose. Hakika yose abantu bamwe nkubwira amakuru kabisa, abantu bamwe bumva bafite ubwoba ejo habo hazaza, their future. Kangubwire, hari umuntu ushobora gutinya ejo hazaza no kubitekerezaho gusa bigatuma bahinda umushitsi, no mu nda zabo hagahinda umushitsi bakajuguma, kubera gusa gutekereje ejo habo hazaza. Mwumve ikibazo baba bafite, mwumve ikintu baba biremera, mwumve ikintu baba bikururira. Bene abo bantu bagurana umunezero wa none, ubwoba bw'ejo hazaza. Nyumva neza, umunezero wawe wa none wariye, urambaye, nturwaye, nturwaje, uri muzima, urashima Imana, ariko ubwoba bw'ejo bugatuma uyu munsi utanezerwa, byatumye imibereho yawe yose iba iy'umubabaro. Mu by'ukuri ntabwo ubona ibintu byiza, Imana nishoboza nzaguhereza imitekerereze y'uburyo butandatu mibi ituma utabaho neza. Imana nzategura iryo somo ndiguhe kabisa, imitekerereze y'uburyo butandatu ituma abantu batekereza nabi, bakabaho ubuzima badakunda. Nongere ngusabe ukomeze unkurikire, nimba utaranakora subscribe uyikore, ukane no kukazogera. Hakika ntabwo ari inyungu zanjye ngo hari icuge kunyongera, no. Ndifuza ko ijambo ry'Imana n'ibiganiro tunyuzaho bikugereraho igihe muvandimwe, utarinze wabishakisha. Umva, ndasoje, ibintu byose bigutera ubwoba bw'ejo nibyo bituma ubaho ubuzima bubu udakeneye uyu munsi. Rero reka nkugire inama nsoza, aya magambo ariyo dusengana nawe, kuko nubwo ntari busenge hano, n'insozi iki kintu ndi gukora, n'insozi iki kiganiro, ndafata umwanya uhagije nsenge, kandi nawe ndagusengera. Hakika yose ndagusengera. Gusenga ni ubuzima bwanjye, nsenga inshuro nyinshi ku munsi. Gusoma Bibiliya ni urugendo, sinshobora kumara umunsi ndasomye Bibiliya umwanya munini. Sinyisoma ngo nyirangize, sinyisoma ngo nzayihuruke, kuko ibitabo bimwe nabisomye inshuro nyinshi cyane, ariko siyo ntego. Nsoma ijambo ry'Imana kugira ngo ndihishurirwe, kugira ngo ndivive, kugira ngo nse naryo, kugira ngo mere nkaryo. Ntabwo ari ugusoma ngo dusoze Bibiliya, ntabwo ari ugusoma ngo tukore umuhango wo gusoma, ni ugusoma ngo Imana ikomeze iduhishurire kubaho kwayo muri twebwe. Ndakugira inama muvandimwe, byose ibyo byose bikubujije amahoro, ibyo byose bikubujije umutekano, ibyo byose biguteye ubwoba, ngwino bisige ku birenge by'Imana yawe, maze wiringire Imana, ukore iby'Imana igutegeka gukora. Hari abantu Imana yabwiye gukora ibintu byoroshe, ariko nturabikora, ariko urashobora Imana ngo wamfashije. Yamaze kugufasha, nuko utarashira mu bikorwa uburyo yagufashijemo. Ubwira Imana ngo Mana, nzakora ibyo unsaba gukora, nzakunda uko unsaba gukunda, ariko Mana ugira icyo ukora mu bugingo bwanjye. Muvandimwe, ushobora kuba ukicambaye umwenda w'ibizinga nk'umwe Yosuwa yari yambaye mu gitabo cya Zakariya ibice 3 umurongo wa 1 ugeze ku wa 4. Urasanga Yosuwa yarahagaze imbere y'Imana, ngo na marayika w'Imana amuhagaze ku ruhande, ariko ngo na Satani amuhagaze iburyo. Nuwigira hepfo arakubwira ngo ariko Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga. Mu marayika w'Imana arategeka ngo nimumukuremo iyo myenda y'ibizinga, mwambike imyenda myiza, kandi ndakweza rwose Yosuwa we. Reba urukundo ukunda Imana, reba ubuzima bwawe nimba budacafuye. Dene hari ibintu bimwe bikwizingaho, hari ibintu bimwe bikuzaho, kubera ko hari ico bikurikira, kubera ko gifitanye ubusabane nabyo. Ndagusabye katika jina la Yesu, ishima isha ya kumupendeza Mungu.
lokore matasigara. Baho ubuzima bunezeza Imana, baho imibereho ishimishije Imana umuremyi wawe. Reka kubaho imibereho yandavuye, imibereho nyandagazi. Reka kubaho imibereho yo kwishushanya muvandimwe. Reka kubaho ubuzima bwo kwishushanya, bwo kwigira utari we. Baza umutima wawe ngo ariko umeze ute. Ndasoza nkubaza iki kibazo kandi nkubwira icyo ugomba gutekereza nunyemerera. Mu buzima bugufi usigaranye kuri uyu mubumbe, niki Imana yakora mu buzima bwawe byagufasha kugira umudendezo uruta uwo wigeze ubona mbere hose? Niki kintu wifuza Imana yakora muri wowe bigatuma wagarurirwa umudendezo, umunezero, ibyishimo biruta ibyo wigeze kugira? Niki kintu wakora? Niki kintu Imana yokora? Uyu mwanya ngiye gusengana nawe, niba usoje video, nimba usoje iki kiganiro, aho waba uri, nimba uri mu modokari, niba uri mu nzu, niba uri wenyine ho, nyemerera upfukame dusengane nawe. Ubwira Imana ngo Mana, ndifuza ko iki kintu gikura mu buzima bwanjye kugira ngo nongere ngarurirwe umunezero uruta uwo nagiraga, nongere ngarurirwa amahoro aruta ayo nagiraga, nongere ngarurirwa ibyishimo biruta ibyo nagiraga. Hari umuririmbyi wavuze aravuga ngo nkomorera Mana yanjye, nkomorera Mana naranyazwe, ugusenga we yari ingabire yanjye, nkomorera Mana naranyazwe, kwigisha yari ingabire nkunda, nkomorera Mana naranyazwe, nasikufikiri siku nitakapodhihirishwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kuhukumiwa naye. Nina raha na furaha, Yesu aliniokoa, akaniokoa kweli, mimi wake siku zote. Muvandimwe, Imana iguha umugisha. Zana ubwoba bwawe ubushire ku birenge bya Yesu. Zana ibikuruje byose ubishire mu biganza by'Imana ishobora byose. Imana niguha umugisha. Nyemerera nusoza iki kiganiro, ndagusabye cyane ugisangiza abandi benshi, ugisangize inshuti nyinshi, ugishire ku magroup atandukanye. Abantu benshi bamenye aho bashira ubwoba, ni kuri Yesu. Bamenye uwo batura ibibazo, ni kuri Yesu.